prije sam se zvala Sandra. Ništa mi nije nedostajalo, imala sam možda čak i previše. Mene je sve više proganjala misao i razmišljanje o smrti. Ja sam u stvari otišla na seđdu. Ne poznavši seđdu, nikad ju u životu nisam ni vidjela. Na seđdi, znači u tom položaju. Molila sam Allaha da me uputi na put istine. Uvijek nas je odbijalo neko zagrebačko druženje, glupiranje po tim kafićima ili diskotekama. Svaka mlada osoba teži toj nekakvoj ljubavi. Za islam se treba potruditi, znači treba ga pronaći. Assalamu alaikum, draga braća i sestre. Zovem se Zejnab, danas u današnje vrijeme. Prije sam se zvala Sandra. Odrasla sam u Zagrebu i prije 20-21 godine prešla sam na islam. Priču koju bi vam voljela ispričati nije baš tako jednostavno pričati nakon toliko godina, s obzirom da je za mene prilično emotivna, ali voljela sam to podijeliti s osobama koji su možda na nekoj prekretnici ili nedoumici ili im treba snage da ustraju u danjem traženju samoga sebe, odnosno vjere islama. Odrasla sam u obitelji miješanog braka gdje je otac pravoslavac, majka je katolkinja i iz tog razloga oni nisu nikada isticali ni jednu od vjera da ne bi jedno od drugog bilo povrijeđeno. Mada se u meni uvijek javljala i ljubav i želja upoznavati i saznavati o takvom načinu razmišljanja. Obitelj je bila složna, puna ljubavi, pažnje, razumijevanja. Meni kao djetetu apsolutno nije ništa nedostajalo. Kako sam odrastala, tako sam upoznavala onu možda drugu stranu čime su ljudi najčešće opterećeni, to je taj materializam. Ništa mi nije nedostajalo, imala sam možda čak i previše u odnosu na tadašnje vrijeme. Međutim, odrastavši u tom nekom svom svijetu koji je bio bez mana, ja sam se osjećala nepotpuno, nepopunjeno. Falilo je tu nešto. Naravno, kao dijete nisam mogla shvatiti o čemu se radi. Da bi 82. godine prešli u jedno novo naselje, divno novo naselje, što je u mene izazvalo možda određeni strah u nove sredine, novih đaka u razredu. Međutim, privukla me jedna djevojčica, vrlo nježna, vrlo tiha, vrlo slična meni kao osobi i to me je privuklo njoj. Nisam tada shvatala naše razlike, nisu mi padale na pamet. Nisam tako razmišljala, mi smo bili djeca. Međutim, moji roditelji su vrlo brzo očigledno pokazivali nelagodu prema tom novom prijateljstvu, s obzirom ona bila Merima iz Bosne, iz jedne divne obitelji, od koje sam mnogo naučila o muslimanima. Nakon toga, kao i svaka druga osoba, uđe u godinu onih ludi godina puberteta, kada ni sam ne znaš ni tko si, ni šta si, ni šta bih htio, a na to sve se meni nadovezalo ta moja želja upoznavanja vjere, a s druge strane nemogućnost, jer bi to se protivilo mome ocu, osobito mome ocu, i to me uporno iz godine u godinu pratilo, opterećivalo, smetalo. Merima i ja smo odrasle na takvom razmišljanju o svijetu, o životu, o uspjesima, padovima, o željama. Mene je sve više proganjala misao i razmišljanje o smrti, što je vrlo interesantno bilo za tada vrlo mladu djevojku, svega možda 16 godina, razmišljati o jednoj
temi koja obično dođe čovjeku kad dođe u te godine, jel, kad očekuje smrt. Intenzivno sam o njoj razmišljala kao nešto stvarno. Mada su me roditelji uvijek ubjeđivali da smrt je ta koja će doći i poslije nje gotovo nema ništa. Nisam mogla prihvatati takvo mišljenje jer život nema smisla. Zašto sam uvijek uopće ovdje? Zašto me dragi Allah stvorio? Zašto se maltretirati toliko? Posebno gledajući na oca koji je bio vrlo bogat čovjek. Znači trudio se maksimalno, dao ono što bi mogao i više od toga i na kraju smrt, nelogičnost. To je završetak. I to me je vrlo umaralo. Nakon toga, teško je sad to nakon toliko godina poredati pravilnim redom, šta je jedno iza toga dolazilo. Najvjerovatnije Allah svaki neki neku misao, novi neki događaj sa smislom poslao. I uvijek kažem ljudima, islam sigurno neće čovjeku doći od samoga tebe. Ti se tome moraš truditi, tome moraš težiti, ti ga moraš tražiti. I tako sam i ja, kad me neko pita kako sam prešla na islam, volim i rado ću odgovoriti da je to bila najvjerojatnije moja dova. Kada sam jednom prilikom došla kući, rastrgana mišlju o smrti, o životu, o uspjesima, sreći, mada sam bila, zaboravila sam reći na početku priče, jedna vrlo vesela osoba, razigrana, puna života i veselja, znači apsolutno daleko od depresije ili nekakvog nezadovoljstva. Ušla sam u sobu te večeri, duboko uvjerena da dragi Bog postoji. I tad sam ja u biti se njemu prvi put obratila tim imenom, kad sam mu rekla, dragi Bože, ti postojiš i ja u tebe vjerujem. Poželjela sam mu se pomoliti na bilo koji način, znači prići mu na način da budem bliža njemu. Pokušala sam to kako sam naučila od svoje bake ili tatine ili mamine mame, međutim to je bilo nešto što mi nije odgovaralo, posebno u tom momentu. I ja sam osjetila potrebu da to uradim na neki drugačiji, poseban način. I ja sam u stvari otišla na seđdu. Ne poznavši seđdu, nikad ju u životu nisam ni vidjela. I na seđdi, znači u tom položaju, molila sam Allaha da me uputi na put istine, na pravi put. Mene to normalno tad nije toliko taknulo, međutim kad sam prešla na islam, kad sam naučila Fatihu i prijevod Fatihe, ja sam u stvari shvatila da sam ja neke odlomke Fatihe tada proučila. Možda paralelno u to vrijeme, ja i moja prijateljica smo poželjale, uvijek nas je odbijalo neko zagrebačko druženje, glupiranje po tim kafićima ili diskotekama. Uvijek smo težile osamljivanju i razgovorima koji nisu se uklapale, znači, u tadašnju mladež. Pa je njena majka, Allah rahmetelj, dala nam ideju da pođemo u džamiju. I mi smo to onako mladenački prihvatile, više neozbiljno, jel, hajde, zašto je ne, da vidimo i tamo šta ima. Zagrebačka islamska omladina je u to vrijeme bila fantastično organizirana, s jednim krasnim mladenačkim druženjima, puno mladih je bilo, što mene strahovito iznenadilo, tako puno mladih u jednom vjerskom objektu, gdje su oni njima posvetili jednu prostoriju u kojoj smo se mogli, znači, razgovarati mimo vjerskih razgovora, a najviše što mi se u stvari dojmilo što su oni mene prihvatili kao jednu od svojih, nikada o meni nisu, sa mnom direktno nisu pričali o vjeri, što me se dojmilo. One su me prihvatile onako kako ja sam tog momenta došla kod njih. Međutim, moram ispričati onaj moj prvi ulazak u džamiju, koji je došao možda paralelno sa obilascima i katedrala i
i ostalih vjerskih objekata koji su se mogli naći po Zagrebu, nijedan objekat na mene nije ostavio dojam kakav je ostavila džamija, posebno zagrebačka džamija, s obzirom je to bila prva džamija u kojoj sam ja kročila, otvorivši, za Merimu to nije bilo ništa novo, to je nešto što je ona odrastala u Bosni sa time. Međutim, ja kad sam kročila, možda je malo glupo reći, ali meni kao da je neko zagrlio, kao da su me nečije ruke sebi pregrlile i osjetila sam i ljubav, i toplinu, i smirenost. Sve ono što recimo nisam uspjela u nekim drugim mjestima, posebno vjerskim. S obzirom da je bilo puno tih mladih osoba koje su isto tako bile na možda početku svog vjerovanja, poželjeli su s nama izmijeniti pojedine knjige i ništa to nije bilo nametljivo. Niko nije mene tjerao u tako nekakvog razmišljanja. Međutim, ja sam sama poželjela da upoznam o čemu se radi, pa bilo je to prilični broj knjiga koje sam pročitala, mnoge su na mene ostavile veliki dojam. Jedna je recimo baš bila tema o ljubavi prema našem stvoritelju. Svaka mlada osoba teži toj nekakvoj ljubavi prijateljice, roditelja, momaka, djevojaka i tako dalje. Ja sam se pronašla u toj ljubavi prema stvoritelju. Upravo tako je bilo i navedeno u knjizi. Znači da je to ljubav koja je savršena, bez nedostataka. Koliko god ti dao, on će ti uzvratiti daleko, daleko više. I krenula je ta moja ljubav. Ja znam i često upotrijebim taj izraz, ja sam zaljubljena u islam. Znači, ne doživljavam islam kao nešto svakodnevno, kao nešto što pređe uobičajeno, znači doživljavam ga dušom. Ja sam tad shvatila da sam upala u nešto iz čega ću vrlo teško da se izvučem, jer me je osvojilo, duhovno me je osvojilo, a s druge strane znala sam shvatanje i razmišljanje mojih roditelja, posebito oca. Znači bila sam apsolutno svjesna posljedica, eventualnih posljedica koje bi mogle nastupiti, međutim upoznavši se, što sam više upoznavala islam, to sam ga više voljela, to sam ga više željela i bila sam spremna na bilo kakve posljedice. U tom periodu je nastupio Ramazan. Merima kao muslimanka, iako nije poznavala islam dovoljno dobro da bi ona meni to uspjela nametnuti kroz neko odrastanje u djetinjstvu, ona je prvenstveno mene privukla svojom osobnošću kao osobom. Poželjela je da posti i odlučila u stvari da posti, na što sam ja reagirala da želim i ja. Nakon što mi ona rekla, pa eto, mislim, ti ipak ne bi trebala da postiš, ti ne treba da postiš, ti nisi dužna pred Allahom to da činiš. Ja sam joj rekla da me nešto iznutra zove, da ja to moram da učinim i ja sam postila mjesec Ramazan i bila kod mojih roditelja i primijetili su, oni su naslučivali, međutim uvijek mlada osoba uspije da prevari roditelje. Jel? Uz taj Ramazan ja sam osjećala da sazrijevam kao muslimanka. Sazrijevala u meni ta misao da je to nešto što sam tražila i da je to nešto što želim. Bio je problem u svoj toj priči kako tako nešto saopštiti mojim roditeljima. S obzirom da nikada kao dijete nisam stvarala probleme ni kroz školovanje, niti nekim svojim delikventnim ponašanjem. Znači bila sam uzor i kao školsko dijete i kao dijete susjeda. Ničim se nisam isticala i sad je trebalo jedna takva djevojčica ili djevojka odjednom da pokvari se tu idilu. Ja sam znala i bila sam uvjerena da će Allah Đelešanu naći izlaz za mene, da će pronaći neki način kako da ja to obavim. I baš u to vrijeme upoznale smo ja i ona dvojicu studenata tadašnjih koji su porijeklom iz Sirije i jedan od tih dvojice vrlo brzo nakon razgovora koji smo obavili je meni ponudio brak. To je naravno bilo za mene apsolutno neprihvatljivo
s obzirom sam odrasla i u Zagrebu, gdje bez zašikovanja nema brakova, jel, to je za nas apsolutno neprihvatljivo. Ali s obzirom da sam shvatila da se u životu sve svodi na shvatanje i prihvatanje Allahove vjere, tako sam i taj brak prihvatila i shvatila da je to u stvari Allahov odgovor tada bio. Ja sam pristala na taj brak i preko tog prihvatanja ja sam pronašla način kako obavijestiti moje roditelje, rekavši im da se udajem, iako su znali da nemam dečka, da nisam baš djevojka koja se tako, eto, povlači sa dečkima. Sad, kako to? Kako odjednom sada brak? Kad sam vidjela da nema druge načina, ja sam moje mati tada prenijela da sam prešla na islam i da sam ja muslimanka, da moj suprug koji se sada zove Ahmed nema veze sa time, da je to nešto što ja želim. To je vjerovatno tada, što kažu mladi, nemaju mudrosti i istina je, bilo možda i pregrubo i netaktično. Mama je se srušila. Javila mom ocu, gdje je on reagirao da on to sve zna, da je on to slutio. Kad smo došli kući, ostavio me za sto i rekao: sada ćemo da pričamo kao dva odrasla čovjeka. Nudim ti sve što hoćeš, ako treba i zvijezde da ti s neba skine. Ti samo zaboravi sve. Zašto plačem? Evo baš sada, zašto da plačem? Nećete mi vjerovati da ja njega tada nisam vidjela kao oca. Ja sam ga vidjela kao tuđica. On je za mene u tom momentu postao stranac, jer se nismo razumjeli. Ja sam mu rekla: tata, žao mi je, ja želim islam, ja sam muslimanka. Zaprijetio mi da će mi tetovirati svinju na sred čela, da me na taj način obilježi za čitav život. Sve to mene bilo smiješno, jadno. Žao mi ga je bilo. Nije me razumio. Kaznio me na taj način što me mjesec dana izolirao u domu, da ja razmislim, dao mi je još jednu šansu. Da razmislim o toj mojoj odlici, da je to pubertetski neki hir, da će to mene proći. Ali ja sam u stvari samo kao gljiva poslije kiše, kako se kaže. Ja sam samo rasla kao muslimanka. Moj iman je samo bio veći. Ja sam osjećala Allahovu prisutnost, osjećala da je to ispravno što radim, da je to ono što želim. I nakon mjesec dana, znači moje totalne izoliranosti od vanjskog svijeta, odlučio je sa mnom da porazgovara i da konačno vidi šta sam odlučila. Ja se sjećam, bila je nedjelja, bio je petak, prije 20 godina. Sjedili smo čitava tatina i mamina obitelj. U Bosni međuvremenu zaratilo, pa su i mamine i tatine, mamina obitelj bila kod nas. I on me je pitao: šta si odlučila nakon tog dugog razmišljanja? Bilo mi je teško u momentu svoga oca povrijediti na taj način, ali to je bilo jednostavno to ono što ja želim. I rekla sam da želim islam. Nakon čega on je skočio sa stola, zgrabio me za kosu, čupao me za kosu, bacao me po podu, gazio me, čak mi i nož pod vratstvo. A mene ništa nije bolje. Htjela i pokušavala doći do njih,
da pokušaju sa mnom razgovarati, jer nešto možda što sam zaboravila na početku moje priče reći, da je vrlo bitan odgoj osobe u kojem odraste ta jedna osoba, a moji roditelji definitivno su mi dali najljepši mogući odgoj koji sam mogla poželjeti, gdje su me učili iskrenošću, gdje su me učili poštenju, gdje su me učili snazi i volji. Za mene je bilo nepošteno i neiskreno, ili kako god ga hoćemo nazvati, bilo kakav drugi način da ja njima prenesem ono što sam ja tada željela i zato jesam bila možda u tom momentu previše i direktna i netaktična kada sam tako hladnokrvno mome ocu rekla da želim islam. Međutim, istovremeno kod mene je bio i jačina imana. To je teško objasniti. To je nešto kao kada držite, kada ste gore, negdje visoko, iznad. Vaše tijelo je jedno, vaša duša je drugo. Znači, tog petka je tata reagovao fizički, me je napao, skočio je na mene, prvo mi isčupavši veliki pramen kose, gazio me, udarao. Ja sam letila po svim sobama. Sjećam se da sam bila u kuhinji, pa u blagovonici, pa u špajzi, pa svugdje me je bilo. Nakon svega, on je potrčao i uzeo je i nož i stavio ga pod moje grlo. Ja sam u tom momentu poželjela šehadet, ništa ljepše, otići kao šehid, inša Allah. Međutim, Allah ga je spriječio u toj nekoj mudrosti, Allahovoj mudrosti, da ja ostanem na životu. Vrijeđao me, naravno, kroz udaranje, on je me i vrijeđao, ali divota tih nekoliko minuta za mene, ja ne znam koliko je to trajalo, ja vam ne znam vremenski odrediti da li je to trajalo sat vremena, 10 minuta, meni je to trajalo bezvremenski, ja sam bila u nekom stanju, u stanju toliko uzvišeno da ja nisam čula glasove oko sebe. Ja sam čula samo uzvike ili eto mogli bi reći ezane koji su uzvikivali Allahu Ekber. Allah je najveći. I to je bilo toliko snažno da je u meni izazivalo bol. Bol, nevjerovatnu bol, ali ne bol da boli, nego bol da se osjećaš snažnom, da si vesela, da si postigla ono što želiš, da si osjetila da je ono uz tebe. U tom momentu i do dana današnjeg ja se nikada ni u jednoj sekundi nisam pokajala, jer sam znala da je to prava istina. U tom momentu sam se uvjerila. Mama me je spasila iz tatinih ruku, odvukavši me u sobu, gdje su me onda 3 dana apsolutno izolirali, ni izaći ni u kupatilo nisam smjela, apsolutno naravno kontaktirati s nikim. Ali meni su ta 3 dana bila najljepša 3 dana. Ja nisam bila sama, sa mnom je bio inša Allah, Allah i njegovi meleci, jer meni u glavi uparno tutnjava Allahu Ekber. Bol nisam osjetila, što se kaže šehid ne osjeti smrt. To je sigurno istina. Ja sam osjećala njegove udarce na mom tijelu kao komarci da me pikaju. Krv mi nije potekla, iako me je gazio. Ja se sjećam da me je gazio svojim, on je krupan čovjek, gazio me svojim nogama po licu, po prsima, po trbuhu, udarao. Nigdje nije krv potekla, nije ni modrice bilo. Na to sve je lijepo reagirao moj brat. Ušao je u sobu i šokirao se mojim izgledom, kako ja to izgledam, zašto sam tako izgrabana, raščupana, šta je bilo, jer on u tom momentu nije bio kod kuće. Ja sam mu rekla, tata nije kriv, nisam ni ja, mi se samo nismo razumjeli. Ja sam mu rekla, tata nije kriv, nisam ni ja, mi se samo nismo razumjeli.
nije pokušao da me razumije tata. I ja sam tad vidjela da je brat koliko toliko na mojoj strani i rekla mu da ode do mog zaručnika i obavijesti ga o novoj situaciji koja je nastala. Do tada sam bila u nedoumici da li da pristanem na taj brak, da li je ta osoba koja me neće iznevjeriti, da li je to osoba koja će me upoznati sa islamom, ojačati u islamu. I kad se je vratio brat od njega, s obzirom je blizu stanovao, on mi je rekao najljepšu moguću vijest. Kaže, tvoj Ahmed je ušao u kuhinju i sve što je šerpa bilo u kuhinji, on ih je porazbio po podu i izašao plačući. Meni je to bio odgovor. Ostala sam 3 dana zarobljena u kući, da bi Allah odredio u nedjelju da se svi ukućani pokupe, svako neko svojim obavezama, pa čak i tata i mama. Ostala sam sama sa bolesnom tetkom i pijanim bratom u sobi. Bilo je to teška odluka, to su odluke koje se treba napraviti u nekoliko sekunda, ali ono što me činilo jakom je onaj oslanjanje na Allaha. Ja sam bila uvjerena i ubjeđena da Allah me ostaviti neće. Ja sam izašla iz doma svojih roditelja apsolutno s ničim, sa jednom vrećicom u ruci, sa higijenskim potrepštinama i to je sve. Od te nedjelje 1992. godine nisam više oca vidjela, nismo se sreli, nismo razgovarali. Pokušavala sam i dan danas pokušavam i nadam se i dove im učim. Najteže možda u svoj toj priči pada mi činjenica da ja jesam pronašla sreću i potpunila ono što sam htjela, ali i jesam povrijedila moje roditelje i trudim se da s mamom kojom imam kontakte da je nadoknadim te godine boli koje ona proživljala. Hvala Allahu, mi smo se iste te večeri vjenčali i od tada sam nastavila da živim kao slobodna muslimanka. Mogla sam da klanjam namaze mimo kupatila koje mi dotad bilo jedino mjesto gdje sam mogla obaviti namaz. Iako su mi govorili da ne mogu da klanjam u kupatilu gdje ne ulaze meleci, mada sam ja njima tvrdila da je oribano i očišćeno. Tako, to je malo eto šali. Nakon što sam konačno stekla slobodu kao muslimanke, ja sam u biti tek tada dobila želju za upoznavanjem za islamom i tek tada sam shvatila koliko ljudi su spremni tebi pomoći. Ja sam izgubila roditelje. Te davne 92. kad sam prešla na islam, imala sam svega 19 godina. Nisam imala nikoga osim moga mašala muža da se oslonim na njega, ali ostala sam bez majke, bez oca, bez braće, bez sve moje rodbine, bez materijalne neke sigurnosti. Međutim, Allah Đelešanhu je putem sestara i braće poslao toliki broj ljudi koji dan danas su moji prijatelji, s kojima se ponosim družiti, koji su me naučili sve što nisam znala. Nikad mi se nisu niti narugali, niti nasmijali, dapače. Trudili su se da sve što želim da znam, da to i uspijem. Nikad u nijednom momentu nisam pala u neke krize straha. To je težak korak i težak... optereti vas možda strah. I najčešće čovjeka jeste ono što ga sputa u životu, jeste strah. Međutim, kad se vi prepustite Allahu, Allah vas nikada neće ostaviti, niti u jednoj situaciji. Da li je to pitanje bolesti, da li je to pitanje neimaštine, da li je to pitanje možda nesigurnosti da pređemo na islam. Allah je uvijek uz vas i on će vam ne jedna vrata otvoriti, 10 vrata i na fake i prijatelja i ljudi koji vas možda vole i više od vaših roditelja koji su vas rodili i odgojili. Meni je periodski možda trebalo dugo da se na to odlučim. Zašto sam na početku priče rekla vam da u islam, za islam se treba potruditi, znači treba ga pronaći, treba
ga upoznati, zavoljeti. Ja sam otprilike 2 godine nečkala se. Da li je to ono što želim? Da li je to ispravno? Da li će doći dan kada ću se pokajati? Da li će doći dan kada će mi biti potrebni roditelji ili neke druge potrebe dunjalučke? Čak sam jedne prilike na 90, možda i druge godine, ili eto prve, u jednom momentu sam samo i sebi rekla, kad sam bila u Njemačkoj, želim da zaboravim na Boga. Želim da probam da živim bez Boga. Da li je to bilo, znači, trenutna neka zaluđenost ili utjecaj nekakvih osoba s kojima sam se tada družila, da li to je ono što želim ja. I rekla sam sebi, eto, danas, Sandra sam se tada zvala, danas živiš bez Boga, nećeš o njemu razmišljati, vrati se u svoj tadašnji život. Međutim, već prvo drvo me podsjetilo na njegovo postojanje. Ja sam, vidjevši prekrasno procvjetalo drvo, to je bilo proljeće, rekla subhanallah, mašala, što je lijepo. I onda sam rekla, sam ti rekla, Sandra, zaboravi na Allaha danas. Pa onda idem dalje ulicom, pa nešto mi malo oči odu gore na nebo, mašala, kako lijepo ovo nebo. Ja sam u stvari shvatila da je ne mogu više bez islama, da je to nešto što sam postala ja. I meni često smeta kada osobe pričaju o islamu kao nešto što nije u stvari, kao nešto da je posebno na način da je to toliko teško da dođeš do toga i da ga držiš na ispravan način. Apsolutno ne. To je nešto što je u nama, to je nešto što je s nama, to je nešto što živi non stop sa nama. Praktikovanje islama, to vam je kao da preskočite, ne znam, ručak, nešto bez čega ne možete. Islam je jedna kruna na svačijoj glavi i treba da bude, i treba da se ponosimo time. Ja sam iznenađena našim braćom i sestrama muslimankama koji ne poznavaju puno vjeru, koliko se srame što su muslimani. Pa kako se možete sramiti? Ja sam se napatila da pronađem ono što je vama dragi Bog rođenjem dao. A vi se toga ili sramite, ili ste nezainteresirani, ili bit će vremena kad ostarim. A zašto? Pa toliko toga, te tolike ljepote možete doživjeti živeći kao muslimani. Mnogo žena normalno znači vam komentirati za maram. Čemu ta marama? Biće dana kad će se pokriti, eto kad ostariš, mlada, lijepa, fina, šta se to sad? Ali da samo vi znate koliko sam ja lijepih situacija prošla kroz život od kako sam se pokrila, a pokrila sam se onog dana kad sam pobjegla iz kuće. Naprimjer, bilo me strah, bit će mi vruće. Kako ću ja to, nisam navikla vruće. I sjećam se dobro, u Zagrebu sam bilo su vrućine, svi su u minicama se raslađivale, ne znaju šta da rade, vruće im je. Međutim, meni je Allah dao od neke povjetarac, meni nije bilo vruće, meni je pirkalo, meni je godilo. Sjećam se isto tako jednom prilikom putovanja za Njemačku sa mojim sinom, sjedila je u prvom redu divna djevojka i eto, kako obično te djevojke znaju da privuku svojim izgledom i koga htjele i ne htjele, znači tu nema izbora. Kondukter je prilično bio nepristojan i nabacivao je se. Ja sam to promatrala onako, baš me interesiralo kako će reagirati sad kad dođe do mene. Baš me onako, eto, zanimalo. Dok je došao na mene, on se bukvalno krenuo od srama da, eto, on zastidio se, ipak gledao jednu pokrivenu ženu i zatražio kartu od mene. Ja sam rekla, Allahu dragi, pa koja ljepota jeste te marame. Allah me počastio dvijema osobama koje su mi uistinu došle kao poklon. Prvo mojim suprugom, ljekarom, koji je uspješan ljekar u Zagrebu, i mojim sinom, 20-godišnjim mladićem. To su možda vidljive počasti koje me Allah dao kao poklone. Međutim, nedovoljno je ono čime ja mogu zahvaliti Allahu, time što mene izabrao.
među odabrani narod. Narod muslimana. Drago mi je što sam dobila priliku da vam iznesem moju priču, moju privatnu priču. Nadam se da će svako ponešto pronaći za sebe u njoj. Nadam se da ćete pronaći lijek za svoju bolest. Nadam se da ćete pronaći sreću koju ste tražili. A današnji svijet je svijet u kojem mnogi se žale na svakakve boli. A jedini lijek i jedina sreća i izlaz u svemu tome jeste upoznajte svoju vjeru. Vratite se svoje vjere. Vjerujte u Allaha i Allah će uvijek biti uz vas. يجري الصغار